Talofa, ia le tua. Praise the Lord, whaftai le tua le nei tu lao le afiafi. Ea, ua mawhaifoi on tātou toi whailoi. O le tātou pokalame masani le nei, a wau te le mai, le whiau o tala leia Yesu Christo. For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, and this is your host, Pastor Famuanavili, all the way from Perth, Western Australia. And I would love to say Talofalava Shalom to you all, especially our friends. They are now joining in. Pastor Shirilia Letuusia Talofa Malole Sefuria. Hello to you all in the name of Jesus Christ. How are you? Yeah, Seki. Just ride on the storm. Ride out on your storm. The storm means strong winds, hurricanes, cyclones, wherever you may name it, or something that you may face that you try to overcome. So this song is from this Kai Chocha Lux. Amen. I say, whai atu se suinga tātou pokalame. I say, o whātaro whātu, ea, il soa whaman malo Yesu Kariso. Malo say whaman malo lava le tau atai, ea, whaftai le atu o leo tātou toi whailoa, ea. Whai sina, umi ona tātou le toi pe walua vai aso o tua nai, ele I mawhai ona awi nātu tātou pokalame ono nisi fōi o tutungia. Amen, hallelujah. Ya, fatal fatu foi le sunga faton Pastor Mikaele malo le la sunga le fatotoa malo foi le tawata. Last Sunday was Father's Day. Ea mai la satama manaya matamata tulunga Facebook ia ile telefoio ekalesia mise foio o ainga ile celebrating ole la satama You know, this is what I said to my church during my sermon on last Sunday. O tau mai tuspaia sa sautama. O whamatu spaia e whamanatu la sautama pe celebrate ia tama. Nese mea, e whamatu spaia e whai mea na, au le whai e tātou, amen, e la sau whika ia. You know, this is one of the traditional ways of how we celebrate and remember or honor or respect Iaso Fapitor Kalena Nolang. Amen. I am Kalena Utaya te fiu su e Kalen ia holidays ia malolo e tato. Ele o ta ua me tuspa ele o Amerikanena. Pau me e ta Amerikanena pe a refer le meta ole tanak. Ia po tuspa ia folea e Peru. Le ta ole tanak.
ia o lo o au mai ai a me se atusi a mose le ta o le Torah na au mai ai me ta o feast e feast na ta mai ele fenga inga tuai le celebrate e Utaya po Israel Feast of Tabernacles, Feast of First Fruits, Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread. Malitele toinga feast na e yaila vai taimi whapitoa e whamanatu wai. But anyway, yeah, ele whenau tala noa tutu langa nā langa no se fesili e whamanatu wholele whatupu manatu i a tātou. Pe aisiale me o tātou whamanatu whatau waila sātama. What do you think? Amen? E ai nai mta upu mana ia yom nai mta upu sa o maua mai lunga o le Facebook sa tatano ai to tele ai mai se le mta upu le o lo o bevesi ai le taimi nei o le sitianga fa mai o voi o masinga nge o le valo ia isi ya wali inga fa mai o le asolufu tolu le la oso sitianga o e kau malama nga mea pe o e kau kapenga o fu kapenga o fale kapenga me uma wa ngi ke wa oso ma sitianga kele yan wa o la sa fika ye lingamka ole sitianga ole mtapuna ole tele na fesilingia aya we el totel me sa pelen no tano no toila pokalame lena teatu ne ya pawala utali ai fai tautu spaia ona imam namale me se tango le fai tautu tu sina matai rufu fana tano me Yesu refer to sia Thessalonia na tano foi Paulo le meta o le resurrection na o mai fa tasi male sitianga but le ase me ala popole fu se me ole susu ai fu vai ole tangata ia ole tu mau o tarana Yesu na tu mau ma fatatat no one knows even the time and the day ele lo le tangata so I want to mix up ia tato ia le tulanga fole le toya fio mai Yesu Mersitianga ese amianga mana ia tana noi la fiau o lesi mata upu o lea wa pe o le te faita wa tu lunga o news fo lele mesa ia news atu no te tele ia lewa mata o na saume fo ie na valo ia ina o le chip i le lima le chip le tu tono le lima tangata ia po fe lava esi me tu tono o le mafau o tangata wa vai ai le mele wa mata na sau o le wa mata na tutupu ia me fau o swinga the changes of life me se foi la o le visuia inga o tu la fono a malota just let us know to spaya it's nothing for us to surprise ele se mela tato fole le te ia pe langa mo lo to spaya ne mele o tu putemine o tato po kalame wa tele mai fa o tala le ya Yesu Kristo ma te tatano foi la pe o te tatano tu langa fole le mafai ai ona develop lo mafau ile fa ngai no oe ia pole ale mea te tau na fa ngai oe mole fina ngalo le tua ia ele o le taimi ete mo ini ai ia ma alu ai po feme ke alu peke alu le langi peke alu ia peke alu ile afi na utala noa tu fo i le siva i taimi fa tata tu ele meta o le langi ma le fata o Abrahamo o se oli
o le Africana na e me tus pa ia male no fuanga le na bala o tuaile le maumea ya Abraham fole le kuri mai na salo ma se mese fa susu e vela kusala esele le kungai e bala o mela kamanga esele kule bala la ya Abraham ma masko ngala salo so e te tawana ma leta taulanga wo lo o to tele tanga to mix up ma wala to tu fantasia le mele ta ole o se oli ia male afi ole afi le mu wele ia tātou fole tangata le taton ia tātou pava pe tātou te le taton so o mata upuna lea o te lo temine e leo mawhai ona o awina I tono I kalesia e leo mawhai ona istulanga fole le mawhai ona o awina instead of preaching it na ilole la ngaina ai ilo uia faife ilo uia fole le o langa faife au o tele tama fai foi lea ina ia tele tami o te la ungai langa le mele na o fai langa o ulis kana kama koi confuse ai asola o te ame lotu ai matua ule malama tus pa ia ngale la unga ma fe au ile no sai ia uma nga sa o le sia sala unga mele fe au ile loto fa mangalo ia uma na sa la un to la unga mele fe au le metal foai ia ai nei se te talanga fole le ina publico way fole le ile view tus pa ia ina I mawhai ona tātou mamna mai ai o te tatonu o se mea sa au whai a fole le tamu whai ia o tango su le lei masai ili le lei mata upu tai tasi ina ia aua ne I fa se ina ngofia me se terminate to tele la au fa se I mean to tele tangata o fa se ina ngata mafau ono nisi tatonunga ia mesia ia tulanga foi lea peona ia lotu fa Pentecosto ia malotu foi ia leta o tatou villages churches pe o lotu foi le fa vai ia fatasia I mai la tou ia fata wina le tula fono ia male sapati so o keno kanga I kau keva I mata upuna amen ai o le ngalwenga fatalai o te tatonua uia ele o se mea folele e mawhai ona su e ine au tusi folele whawhaiwheau ina ia mawase tusi folele whenea le talai so o ia te au ia malo loa o se ngalwenga e so se tasia na te whaia na te whaia e mawhai ona e whasoa e sofa Yesu ma e tamwhai e tau atu le whiawa le tala le ise tangata ene mawhai ona I loa le tangata o ai le atua o ai Yesu a le awhen mafuanga te tawai ona talia le tangata ia Yesu Keriso e whai mali I whao amen o amai seki whatalo whatu tātou mawhtanga to tele la mai la tongo lo mafuta mai e mta upu sa au tala noa I le matou e kalesia pe ona whai atu o le o te ao inga tusi le kalatia te loa te tasi ala sa ona wha o malore tusi le kalatia le matou e kalesia ina ia malama ia le matou e kalesia tūlanga pe ona vala wai paulo e ale whainu malabu so o itua I nu fole le ta uonu ese po Gentiles ia mesela ole papanu ole mtaupu le ole tula fono le mafafau tangata o le mela le tupu tono le kalesia I taimina wa yai tangata yutaya wali liu wa talitonu ya Yesu but they still carry or they still honor their Lord ia ona tango filo la tautu wati tangata foye nu eseyu wana tutalia le ia le fea ole faultanga ai famela to ia e ai nai tu la fono I te tau na to ui mo buai ona avea moni le o to tangata
wa whaolaina po tangata o talia le tala le ala ia Yesu Keriso. So o le tūlanga na le tau whai e ao ma tau i le kalesia mātou. Ia le ese o le apalai ngol tūla whonu, ma le apalai ina o le whiau o le whaotanga. Ina ia aua nei, e le whapea ua whaalea ngā ina tūla whonu. E le whapea foi la ua ve sea le tūla whonu e le te au ngā. O se awala ina e whapea nā ona i loa le tangata. E moni o le tūla whono e te tau ona usta ia, pe te tau ona whaalo alongia, respect. But o Yesu Keriso is the only way. Jesus is the only way for you to become a new person. O Yesu e mawhai e ona taua o le tangata whatuatua, o tangata miatonu, mantua foi na iai le tala Paulo na e tusi e na e taua e Paulo ia Abrahamo. Tusala toa mai ngai Paulo Abrahamo, langa na mua mai Abrahamo e mulmuli mertu la whonu. O le ala le mena taua mi tonu ina i Abrahamo, na taua mi tonu ina Abrahamo, ina ua ia whatuatua, matali tonu i le tua. Ele taua mi tonu ina Abrahamo, ona o se tula whonu, ele ave ele tuan tula whonu ia Abrahamo. O le mea lana naifa mai Paulo, o le tūlanga na te tau ona whai a e whatuatua ia Yesu, ma e tari tonu ia Yesu, rona winga, ua nāwa ia te oe le whaolatanga ma le awala, ma le awala e mawhai e ona e sao pe te aluatu tamā, ma e le o whapea mena Paulo le ai, a vese tūla whono o tō ele toe, nei au ngā tūla whono, but o le awala i o le whaotanga o Yesu Keriso, amen? Tusala o tusina le whamae ai, le whamae a peto e tasila sa whamae am tāpuna mātou ia katia, ia ai a foi nei, e manaia le mena o whamalosi la salente a nei, e umafoi lau launga la salente a nei, o na sa muli maunisi o mātou tamba, le kalesia. Sa o toe ba ai ai tama fo ya lele sa ia fa tali peto e fo i melo na tali me mantua le tala ile wi fa mamaua le sa o te le tala noa la le tamaititi ana o tala noa le tama ile tama le ana ia fa tali wa fa mai tu sia a Lucas e tata wo tu sia ma tu sia Lucas fu man lima ele fa upula na e lo se fu ina o te foi tamaititi te foi tamaititi lona ai ba ai tu lol tama ilona tali fa mai ua muti vale ona muti vale le o lona lofa ua momo e atu ua fusi ya te ia masongi atu ya te ia. So I was looking at this father who saw his son came back le lona tali le sa alu fa mau ya tupe ma alu fa mau oa ia olanga share so ile tulanga ia fatama ita tono tuspa ia e faitau mai ia mata mai professor tamai fing fote ite faitau mai ele ia se tamai fa pe foi le sonna alofa e peo le alofa le tua e tatou e sonna alofa fole le fa pe ave uma me tamalea fai fale tamalea alofa tamalea le alofa elesi tama elesi ona tali po elesi ona fine mantua to lua tali o tamaloa o le sila tama titi le ngalue le tonu o le fale le na te fai fe au le sia tali ina o tama ia ai fama fika kula le kala le e folinga mai e mo ia le ma futa tama malo na tali ile le fale ai pe ele atotolo na lona fia Pia ele o ato lona loto foi lele na te talia inga luenga lele le sio na tali ile no foi fale ma va ai me uma ma tausi la fuman so e pe falling mai la e pe fai tama fa pito ia ko inga le ai e manga ia lo kama ka kala le mtaupu na le
e umai foa ele o se mea mo i mene kupu o le tala na whamatala Iesu o le whata oto so o le tala whawhatusa ia nai te lore wingo whata oto pea whape te whaitau e tonu ia o tala whatusa o le malo le tua le whamatala atu e Iesu but ele mawhai ana e whisilingi ina ta malo lea i te tono le tala lea ai te tauna e whisilingi ina le tangata lea na te the one who create or the one who make the story o Iesu kauanga e whape e kaunga e whisili a Iesu ia pioa ia kauanga whape a Iesu se au mai ale piko le o lau story le anga whamakala o le iai la kali o ka maloa le kokongo le whale o le nga ki kau a le fōringa mai fōle le nganga ba ai a kua koe sa o ka mai kiki le uskai whamakala whapenga o ka mai kiki le ngana o ka mai kiki le anga i le e nguku oso e a whainge e whaali e whalonga ka ia e whamau mea e whakaukala mea kako ka ngofi whamakala whapenga le ali le ngana ia e ilo uso ngai sa mo le sifio whalenga mea sifio uma mea whale o mako a inga alu malo whakau e oi kusala o le e alu yele ma whau o le kamba ile kama kiki le uska ima kama kiki whalong kama kama kiki ulawa le au ngā se whea le au ngā se whaingo se maumanga le au ngā se sasanga le bau le au ngā se ai inga ua fo i maila ia kama kiki whalong kala fo maila kala Iesu o le kama le anga whakari mai ngonga ba ai a kua o saurunga karini kulo i lunga kulo i lunga kelo e iai vaenga e mawhai o nga kako mawhau e kala lea e ongo kula i me i se fi ngau nga fo i lea whapea e mau nga luenga lelei e pei e fōlinga mai e leo mawhai o nga yeise so o kanga lelei fo i lea i te tonu ainga ile mea lea tau o le mafuta whatasi don't make me wrong of this because pengo whai aku e ile fi nang mai whai ma e iai fo i tū langa e whapea mai ai o le asisela ni mtau o le avisisela mtau ai o se mea te tau o na tatala tatou au ili uma i a characters o le story langa nga saulo ka mai kiki langa sau mai uka le whako anga le ngalo e whawhanga povi sau whaalongo i leo o musika makakai o pāki ma whiwhia whesili lo nea meo uwhai ai whaimele awanga o lo uso lenga alu malanga makupelo kama lenga alu ele i alofa mai e ngofo ma loko e fo i mai lala o fai paki ele ngatala ina faile pati alawa ku wale mama ilonga limba fa ofu wale ma se vai ko fa se vai ya e pela ngo fai ya e kau fai na kase manatu foi le e fa matala ile tamale pe mo feku ka ko va ai le tama onga o se la sa tamale na te ane sa auto ma fai Yesu se tala folele ine ma fai ona iaila ngona tama e ma fuai ona fatau ia e ma fuai ona fapea fa manatu la sonne e fatau ai tama nanga ele lei tele ngalwenga tama ia fa fela kinga ia ole kulanga se maku le kusilia
te fai kau aku le kusi le kova ilo falo ma kova ilo mafufau e kango e fika wale wa famatala atua ia le tamale ia na tali e tolua e alofa kamai lo nga kali ile uska ai fa le femenga le banga ke le ofu le ma le mama ale ave fa mama ia iskama longa kali ile ngofo por asemele so o ke va e ami ku ar kala foi le a kamana nga foi longa kali vai san se o me mai e io me nga se o le la fu vila o e foi o o ke va o le tulanga na ke va o le tulanga na le ma fai lo ona e mau atua ia nisi vaenga e ma fai ai ona e lo le fika ua peno fe te o foi e tawia e alo wa le uska e lo kali o le fifia lo ye o kango sasa e le fifia lo o kali o kango sasa e la ia se ka ko kama e le ngate le sasa so nga kali fa un kam so nga kali e alu ka ko fo i melola i le fa ko ye sa le ai sa o fa no ka penga lo moenga sa lo ia alu ka elenga sa lo nei mas kama fa penga le skama en fa nga fa ia me nga fo le e ka alo nga kali e fo i melo nga kali nga fa ku le ia su maya kala maya au malo la maleva malo ka malo fo le no e makwale afa pe mayo o kama fa penga ia malo al pesto foi ngai le la kanga baku ia foi taule ko ba elo mafufa ia un ko foi mai foi la ia le kako ko kangon ka pula ole fata oto so e fola lo kusi fata oto lu se fulu fata oto lu fulu fai upo e onu fa mai fai upo e onu o ia ile tama tu samalonala o ina toe ina lava o ia ele te asia kamba tu samalonala o ina matua ele ke asia ia la koinga o ese kama kiki foi le famel kuspaya wa awa foi ke kango I poloinga nanga o le foi tano me fata o to foi le I poloinga tau ona o fa tonu wai ia tato fanau pe polo tua a tama faisa wa o nga foi le relate pa ia from your own mind and your own heart of how you know for the better and for the future of your son. Yeah, ke fai fa pea san vai. Fa longo le taringa. No fo mai e fai fe awal tato fa vai. Vai tato vaula I fafu. Vai ko nga fai. E ko anga e ko le mamanga. Ma ia ko anga fai fe au ka ko fale. Awanga ia alu fole le ki ka fa onge ale ka. Tusa ole o inga fole le iaso fai pe te awa I mawa o lo watali ina ia fa longo san awete alu fuita inga isi tamaiti o ke alu kamala o ke vakuna ke fai me alu wa sifia o ula ko e impia o ke pi ya langa a won ngoi malle ngoi ya ngoi ya kuso ko inga talam na te feta to fa na pe te feta fa pesan awalava ne e alu e tango fue mea lesi pe que alu falo loa kango ngoi mase awa tu se tau I alu watali awa ngoi ia pe te fa pe tu lo watali awa pelu ia peno fea tu every light il tau tu spaia ia onga tu spaia ai onga fole le me faia o I ona e faia tu lo tama le ala peno pe la ona o faia tu folia pe ole fai taunga le fe me tu spaia o ia lo watali ina ia loa fa longo ia loa tautala ile ametonu awal pelo ia ma ia
Whapena ona toanga te talo, tasina onga, san, toanga te talo, whaitau tu spaia, vai le lotu, toanga le lotu, ia, toina onga na, kako se aku lai le mta upu lua tolu, nasi so ai, whata o te lua tolu, whai upu whai upu lua, ia wha lo tama, o le na whanaua oe, awa foi ete ino lo tina pe alo matua oia ia whalongo tusala o lea ua au maya nga le whanau not a father ele au maya foi le mea la whapeatu ia le whamea tuspa ia o ele tamai whalongo lo tari no le whamea ia whalongo lo tamai no minga o le whai tuspa ia po le whai ia solomona i le whanau po le atali, po le tametiti. Vai, whalongo lo kama, ia, onga poko ila ia le, e nanga lo kama whanga wai. Kusala, o leo palengi mea, o lea la pe whoringa mai, o le pata ale kamai ka kau ma whai longa kari, man pata ka me ke kau ma whai a ngai le, mea lai whai mai ia kama, kau maua mai. Kasila nga responsibility ale kama as a father or as a dad. Ilana whanau. Ne mawhai ai ona iei se tūlanga folele e valivali mai se ata e tau wai ona whapea. Whamanatu, whataua la satama langa le lei te lele. E taua te lele le ngaluenga po le ola whatama. Ia. Ma ianga I pese e whai ma kako whanongono Amen. O seki mai o le tatu te whaila le luka sulima tatu te whaila le luka sulima le tamana langa e eima lesi stories o whamalosi I lawe ka lesi la salente nei nei tua ke nese lufu fitu o le tala ia isa ako mana whana we sauma ma Yakopo ia o na o whaautu ina whapea o whamanianga mai le tama whamanianga mai le tama nā lai pada kako wope I le isi kamalea le eilonga kari lea whamamauoa ia so le o le tūlanga na peiona e peiona iei se vaenga po se sin ina ia mawhai ai ona I loa le tama e tāua tele ia e te tono le ainga mai e tāua fo ina ia te tono le kalesia wai e le mawhai a ona e tuina o e mawhai ai ona I loa o te tono le kalesia Pea e le loa tu oi te tono lo ainga. Pe ia tana masani e le loa fai lo ainga e whawhena e loa fai le lotu. Whawhena e loa fai ngā luenga le tua. So o le au ngai o le tamu whaifole le e wheliua ina lo mawhauwhau I vaenga e peo na tala noa mai e le tuspa ia oi. Awa te whaifua oi e le stangata. E whaia oe wa lo tala nai mato e kalesia. Lo tala mato e kalesia. Try to find yourself in the Bible. O kau seki mai o e kalanga. Kam whai ele o ke lau whai aku a mea la lei ei lo ngoi kongo kuspaia. Lai tau mai oe. But in somewhere, somehow, the Bible talks about us. Especially the New Testament. Mo ka kōkanga ka uese. Ilo ka konga yutaya. Ai e iai I a characters I te tono tuspaia. O ai whai taune iai. E te wa ai oi. You can see yourself in some of the characters, either the New Testament or the Old Testament. Nai whamatala mai iai ia winga o le tangata. Mana me whai. Whatase malana mea lofa mai le ngangapa ia. Ona whapenale ona e pete wa ai fwele le woi. That's me. That's me. O le tūlanga la nai mawhai ai ona e loa whata ua oe.
That's why you know how to to understand of yourself in terms of a biblical life or stories. Ina ia e ola I se tūlanga wholea o oe o le whaiwheau, o oe o le leo mamoe, o oe o le apostolo, o oe o le perfeta, ia o le whaivengia, ia po le tangata e au ina le tuspa ia. Amen. O wā o le mea lawa i te tono e kalesia, e lauia i loa. Ua tamawhai tangata i le tangata e tele atu ana mea alofa, pe u tamawhai fule le tele o na tōwhinga. A lot of people, they carry more responsibilities. Walen whaionga share. Walen whainga share ia responsibilities fule le I tangata e mawhai o nga lue mai ei le tangata I lisi vaenga. Wa tamwhai a le tangata na te tau a mea uma tau whinga le kalesia ma. A kangolanga Yesu e po ai e kukongo le o kuspa ia. You hardly find yourself in the Bible if you have too many hats. E ke whaiwheau, e ke whaievangelia, e ke apostolo, e ke perfeka. Ia ua e a mea umanga mea maua e le iloa kongu waipo le ia longa winga ua e lia, ua e kāvika, kele me perfeka e koe kupu, e koe saua e koe leo mamoe, kusala le kulanganga e peong whai a koe. To identify yourself in the Bible. E te toanga whai tauma e tau whai ina ia malama ia lawa ai ia I tūna me se whenga inga tuai me whenga fau. E iai inga foi lea e whetu lau talane toi foi lea ia stama lea malana whanau le tōlua. E iai tangata wala tau ba ai a Yesu I se tūlanga foi lea o Yesu al palang. O Yesu, he's an European. Wa leise va ai folele po se su engal tangata e na te loai o Yesu o le Utaia. E mawhai ei la ona i loa. Po le ale o langa, the life of Jesus I langa le teminga porap mai e Yesu I te tonu o Nazareta. Ia, ai maise la tulanga na pepe e Yesu. Ina ia mawhai ei ona I loa. Lena, le sa mulita ia Maria ma Iosefa I tū la whonu. I tū la whonu a Utaia. E te tawai ona peritomeina le tama le valu aso. E le taimi e male taimi e ave a Yesu I le malu fole le ia Simeona le perfeta. Dedication na o ai Maria ia me Josefa ave ia Yesu fulele present to dedicate himself ile tua ia o mena o polo inga o tula fono na tau fai e o foi a Maria ia e foi tula fono ia Maria lo na ia time na carry ia Maria ia Yesu man time na fa na wa Yesu e mantua temi ne whanau e Yesu e tauranga na ave. Ia, e mare taimi foi lea e remain ai Maria I lona tūlanga whawhai lele. Whato a whamamaina I aso e tolu. Ia, o le o le taimi foi lea e purify ai. O le ceremony of purification. So mea uma e offer temina ave Yesu le aonga foi lea ma e awa oina ia tula fonu. Tusala o Yesu na ola mai le olanga foi lea whai utaia. Na ia awa oina tu manga whai utaia. E o mai lai matua o Yesu. O lea wa tamwhaita tau e tu ese mai Yesu mai lona whata waina malona usta ia o tula fonu. Ai ile olanga Yesu ina wa matana na ministry. Wo o le time eta o the fulfillment of the law.
ua whaataunu tu la fono o Yesu la o ia leo ua taunu iai. So o le taimi loa la ina ia mawhai ona whapupula atu taipei la o le mamoele na fasi folele i ai kupito. Mamoele na fasi i ai kupito ave le toto vali ai whaitutoa. Ia, pau whaitutoa. O le mea tau o le Passover. Kusala o le mena o le Paseka. O le Passover. O le fulfillment o Yesu. O le mamoe o Yesu. O le toto le mamoe. O le toto o Yesu. E ai la tu langa whapena na e mato e manino le mai ai le usta ia Yesu o tu manga whaiutaia. The Jewish side of or life of Jesus. Leala mai tātou. E ese le tātou wa ai ma ese le tātou whaita wina o leo langa o Yesu. I le tu langa e mawhai ai ona tātou au tilo. Jesus is he is a Jewish Messiah. O ia ole Mesia a tangata iutaia na lato whatata. E uia e le Italia ina iutaia. E le tatonu wa iutaia. But o lea wai loa tātou ia kerisianu. O lea wa fio mai le Mesia le sa whatatari e iutaia. A e le o talia ina e iutaia. So, o le mea whala en tawan tātou wa ai ma tātou iloa. Yesu lea. Lea tātou te taritonu wai. He is the same Jesus. Lea ngā ola masoifua mai te tonu o iutaia. Ia, e uia lesa mai lona o langa lai titi o le i Nazareta. But, you know, you can study the life of Jesus. Ia, mai le lai titi se o ni matua. So le winga le lau te whai atu ai. O e ofo i lai i tala whaatusa ia Yesu, ia whailanda tala. Mese ai no ofisiringi ia Yesu. O ai matatua oi. O tau mai o ai tangata matatua oi. Tangalo Yesu fa matala le tala i lea. Samaria nga lei. E o foi la i le tala lea fafata oto le Yesu. Wa na a mata mai le. I le mamoe na se. A mata mai mamoe na se. It's all referring the life of Jewish people. E lai mana mai tangata i taia i tala fata oto ia ilo. Ai le o mana malama ile i winga o tala Yesu langa o mena na faila so ia Yesu so le makua e o ia mako maku kele malama i au kala i fai bado ole tuina atu ole tala Yesu fole le fafatusa o lai ele culture i tonu o lai ele tu manga i tonu e malama mai tangata langa that's their everyday life la vai so e o foi lá tatou langa lei masisi o tatou e toa to lai te tangata Samoa ia wo o Jerusalem yo o tele yo o Jerusalem I leo te fai totu spaia and then I picture the city, the places and all the metaphors o mea e fatus to leo te picture inga lo mafau mafapena ona o tama fai folele ia mala mai i le fai mai o tuspaia ia te au o Yesu lea o Petero lea o Paulo lea o le sami le Galilaya o le aile o Tabita o le fatoanga le Getsemane langa le ia o i tātou i o le sami Galilaya wai o le sami Galilaya e fa fea ona tātou launga ina le sami Galilaya ai tātou te le ioi. Fa pe feona tātou launga ina le vai o Yoritana. Fa feona tātou launga ina le malu po. How we preach without folele yai. E anoma say, yes, I touch him. Yes, I saw him in my eyes. It ain't singa ba ai a Yesu. Tātou e felamen. Au tatou tala noa tatou tala noa Yesu ma tatou launga ina Yesu. Sole. Wakako pa iai. Wakako kango ai. Wakako wa ai kingo iai. Wale melana lo te whai atu ai folele in my own perspective folele a view of the Bible of how to understand and how to
make it real for me to whamautu ai lau tatonunga. Ina ia moni mea ia o te whaitau mau loa whare mawhauwhau. Ina ia moni ai lau whatuatua ma mautu ai lau whatuatua peo tala i Yesu ia toma. Ia le vai mai e tatonu mai pea. Langa o mea na tātou ne whai. O tātou o tangata whatuatua langa tātou te lau va ai a Yesu. Tātou te lei va ai a Yesu. Awa tātou lau nga ina Yesu le te lau taimi. E whape whela ona o se tūlanga fwele e mawhai ei ona whapea whamatala le taimi na oso e le matangi. Le matangi le sa moe Yesu tono le vaa. Ai hangi mana matangi sau whamakalange le si whaina ungan makangi lea. Ngake su e le lei ale mea le ia o le vai te tiperia. O le sami aia o po le vai fole me kau le laika. O sami kali laia. Ai ese sides. Kusa o kali laia ia e laka i foai ia kana ia alu i kua ia Nasareta. Le nuuna e saola Yesu ia o tiperia, po le vai tiperia na foi tala noa mai Yesu. Ai la unga la ere yo o ai ke lo fai la unga. Ai la ko la unga wala ko loa leilanga. E ai references e tangata i na lato wo o malato au mai al fam talanga o matangi ese. Ona mafua mai maunga, langa maunga ia o tafo le vai. So let me give you this mekau o le viule mai kongor kuspa yele yo oisesi. But actually, what tato lo le fam talaina. Yeah, okay. Seki mai. Le so aku la kusi. Ya kanga baku le matangi dia. The best thing ever found. O le fai upas fulfao le mta upu e lu fulfitu o tusianga duenga. Na e ta ua mai le matangi, na e ta ua mai o le euro kuto. Waangi maalie mai foi le tonga. Whātei la tō ua mawalo la tō manatu. O na tu vaa lea, ma fō lau ane la talata I kuweta. Ua le pine o na pesi mai ai o le awha, o le storm lea. Whai mai la le tala. O iura kota le ngoa le awha lea, hangi me, o le tala lea. Le la tonga e watu fwe le fai mawhaitaitenga wa o tele yo o I le o ngā sami le ana mantua le wa ave pau e roma e whailan whamsinonga o na ole I le va mai lana latu I le va I Keweta I lalo mai o lesi e lata I Efeso e le mamau makoronito I ngā le samina tau le APNC le kolosi mai pito lalo Keweta la I kama I mokunga. Ngawa sawa ele va sawa nga ile o ngā samile ta o le Mediterranean Sea. E sawa nga I lalo le nga ile South. Ya. Famaila kala nga fakia ina le va a Paulo ile o ngā samile. Ile fale ka o Eurocota po Euroclido le ngole o le mtangi o Euro sa mai lunga le atu Europa Clido o Aquilo o le matangi sa mai I lunga I Spain le ta ua le tuspaia whapalang e ta o le North Easter so o le winga la no te tano
o whamatala atu la ia o e tala le. Pei a lenga o. Pei a lenga o iai o I kokongo le va a Paulo. O e ka maua mai nana winga o la tala le whai atu le la ngai no tātou tuspai il terminei a tātou te le i o ai. Tātou. Tu salinga luenga o le whatua tua. O le matangi la le ta o le Euroglider. Na whatia le va a Paulo. Kai pei e ese mai makangi le unga o ka ua I kukongo le sami kanilaia. Facing a dangerous tele le matangi na le ngā whatia le va a Paulo. Le ka o le North East o le makangi ka vilvil. Le ngā whai Paulo e waria. Aua le mai mawinga me lalo ia. E o e malo loma ai. Kusa le lailo e Paulo. O makangi le sa o se le sa alanga lo fai lo le atua ia te ile po. O ke pole e ke o ai e ke kula ia I luma le. I lau whamasingonga. So, peila o le wingo lo tala le te wheo. O a vahenga e se tuspai a tātou te malama e ma tātou I loa. Ai a tātou mauti noa. O whea lava le area le e tātou I loa o le tupuai. Le tāua I mele o le loa le culture. Le mamalama I le culture ma le environment o tangata I le lātou ia o langa whai pērai o lai. Tātou la, e ese, different story. E ese a kākou ia o langa whasamoa. E o whai kakonga ku uia ngo whai kākou e mese ngei I Australia. O ke whiu e palaila uola whasamoa ngei Australia. No, ele suits. O le me whalanga, lo ke whai aku e le story lea le. Ka kokoe o lala I le story lea le sikamale anga whakarikari. Ia longa kali. So, e ui lava I koe ngā whesili, fole le whesili e tātou. Lea le mea ua matua I na nau ai le loto le tamane lo na tali I whalunga tā. E vai la iei. I le tātou I o langa o asau whai so, ma asau whai pēr. I le ise tama e whapea. I se asa maua se tama e whapea e alofa I lo na tali I whalunga tā, leu stai, wha mai mau mea, wha leanga mea, e alu ele kai foi lea, e songa loko a mea la, se kasi ale aso e alu ai, sau roa, no, makua I, anga le mu le lima la kiki le, ngake le ma whamang kualunga nunka mamarunga aina. But look at the way how Jesus presents the moral of the story. Kusa kako ke va ai o ie e mawhai tato lole ata o Yesu malona tama. I'm not saying o Yesu o say o is a son like the prodigal son. O say whamai na avea o ia matangata ngasala. Na avea o ia. He became a sinner for us to be saved. So imagine la kama ku le story se kulanga fole le inga ia e loa le loto tamale le temina ba ai e lo natali o va ai atu te sa e te foi la lunga I si parables a Yesu ngai lunga il fa fine le na su ela na tupe ma le ma moele na to e su e mai le ma mo e tasia le na se pe le na le loa te foi la lunga. So the moral of the story is about the lost. It's about the lost, not about people who are saved in the house. Eleo yaise tu langa folele mea la ina ia mawhai ona tala noa tele I tangata ia tutonu le fale, ia po o mamoe ia tutonu le pā, po o tupe whawhine le ilo na lima le, e iwa sene ia pe file sene le pa ui lalo It's not about how many coins she have it in hands, not about the 99 ships later tono le pa, and it's not about this boy who stay and do all things in the house, but the moral of the story of those who are outside. O la tou ye fafu, o la tou ye fafu, o la tou ye se, o la tou ye falota. O la tou ia wale loloa, o la tou ia wang sala. I'm not saying that we're not sin, but
o le tala o le ai fesili la ya Yesu ali Jesus le ia ami ke le kang kwa kwa singa va ngo love story fo le se ya manga ia kwa iska me ki ya so pero fe a wete va le o tu le mele no fe tu le tamai no natalia se o menga mea o ringi ya o mea ai ele tu langa la ia Fatima a benefit to our everyday lives of how we do things and how we talk to our children and how we discipline them and how we give it all to our kids. But by the time they make mistake, we smack them, we whip them up. For lele kau ye lo nga falong kam lo nga sele ye banga ye ka correct ya inga le falong ka mekiki o fo ia afa pe e alu lo wakali wa ko lua so fa so alu pa wala la kala lo ko lua vai la le linga kongi u mai fafonga la bala awange ko vai ako la ni kongi u mai asa awange kala fa ko or ko ngai kai ka ko tama pa fai wo umina lu tametiti tu watu foi lana e ve se furwafi nana e ve fi afi ya fi u fa kali le koisa paula me o meita but Jesus put into a way different than an opposite side wala esi le fi le Yesu o tatowia tangolola Yesu tu le tala ngai le opposite side for lele or tamalia. So instead of fatali maselur fa instead of fakali for lele masemenga nga sawa fasilo afamaya mai wa tu ye lunga wa muti vale lo na loto wa tumu ile alofa wa ye tu lunga wa ye tamoy wa ye le fatali se yo mai but he ran to meet his son on the way. What a moment, So this is how I come into the conclusions of this parable in a way that put tears in my eyes. It's a powerful parables. Ele tu langa ia pe no fai atu. E telo tātou ia fai la inga le tala lea. O te lei lopo a nisi le mamao ma le loloto e mawhai one va ai le tala lea. But maua tonu le mea le loto o le tamale le taimina watu ai whawheloa i le tama leanga. Lo natali leanga, lo natali whanguta. Tu mai a tātou. In a way we live in this world, we are sinners. And by the time we make our decision and we smart enough to remember God our Father, and remember that there is no other way. There is no other way. And if we can find another way, it's a way to death. You know, it's something that perishes us and the devil to destroy and try to get rid of us. But there is no other way than turn your way around. Turn yourself, make out a repent. Just make a U-turn and remember God our Father. And that's how we come to when your father see you on the way coming back, he will run to you. And what to Saule tu e fafilo ai. The time you tanto te Salamo ai matato fapea. I shall go back to my father. I shall call God, and he's my father, who I can be free of everything and have peace in my mind and in my heart. Ole mel te mawel file mu me femetala te ele oi au na lo tamba. Ai la to momoi mea ai to toy.
Ele mawhai ea ono o walu. Petai nane o walu e whaia o ma'auna. And this is how this son said to his father, Father, I am sinned in front of you and in heaven. Don't call me your son. Please make me as one of your servants. Vaile tangata ua salamo. You know, it's good to go and feel the heat. And it's good to go and, put yourself into whatever stage of this life. I call myself umma mele anga nga ufaya. Wa umma le kuinga o langa sa o oi. Wa umma nga ufaya. Umma nga ufaya wa oi yo onga me. Nga kai bea skamai piko nga koe. O koe la alo o kiro. Mena sa o yan. O tangata na aku wai si mea sa le si usole o vanya laku vanya kelas keke loke wo laku vanya loa wo faulaina laku la vanya mfailang mo limau le ile lotu na le sa loko sendi le nga loku wai loko inga lo anko matala vanya la lotu afa pea sa yaise mea e kau onga ma ko fi kau i merkanga kaleo o monti walo ngonga e kole u kala onga ya vele o monti me kala a fa pe yaise mea ma ke ko fi lo i merkanga kaleo monti a le o fa pui wo nanga i lo le ka me kikile le ko inga life sa o ya kemi ya mai u kala onga ya vele kemi ngo finga venga ya pia i sa moa kemi ngo sa mo ngisila o ngisila leise mea nga ufaya ele mole ulanga ai ko sefe maya wele tua nga wo lona wo vaya kwa wale ya sesi ya awala ya tia o te sawa. And then I raise my hand, I surrender myself. I surrender myself. I went to the church and I said, Jesus, this is me. Please take me. Take me. Abaila kemi ngo kadi e follow kanga. Fa tanga tono lotu ngai kala skeke. Li o fifia. Kanga ka ngai kongo loko o ya o ki a kongo woiloa fifia wo lele saga kala. Wa ai me fifia wo ula akuluma le vala. Wo ke I foi loko lua. Ke I loko lua e kia wa maole loko galwa kwa wi e pula wi ya me fai uma loko wanu wingu lo fangu kele ke loko lu vai me wo wanu lu mal vala so le ngol wa kwa kuli facilima si pero ka fele le wa vai ya kunga fanga me si ilo lunga surrender myself vai ka kalo fa sa lunga Whoa. I call up to God and say, God, save me, take me. You know, yo me la keminge, ile ko ile liu kamalo, ile ko ilu afe male iva na u tadi e faltanga. Ya lewa. O men melan na folele, ola tala le tua. This is how I say to peo sa utautonga peo se ma folele fea ngainga mele tuanga fai. O fai le tua o le malama tu spaya. How can I serve you? O fai le tua ele fai loa mai la mai o mai au il tu spaya I la upu. Ia la nga o ke au nga au pungsa. Melanga o ma keminga kemngei umala ang kuspaya sa alu kalai solo pera nga umul kuisiaw so yo omal keminge ile mafayo nga vesea le lotole tiao talk about Jesus, share the name of Jesus, tell anyone about Jesus. And I preach and that's why I named this
program. For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Kele ma ya Yesu. Ma kele musu fo yo talanoa ya Yesu. I'm not just talk about Jesus. I talk to him with my heart. Know the Bible. Study o kalale mako ekalesia. O faila ekalesia. Awa eke faasoa ya Yesu pele fai kawasa kuspaia. Don't talk about Jesus if you don't read the Bible. If you don't study the Bible, leave Jesus alone. Alana lang kalala alu e kalangoi kangakanga e fata tau fe au male. Man mele fe mutuspaia. E kele ilo kele fai kawe. Lango kele ka ko wi sa ulungole ole fa ne kawe skoinga fa la wasaso. Fa long way let's kanga ka sau ya ngai mai. But it's good to study and bring out your own knowledge from God. And that's why for lele ya ka wa ile lo wi ola fa cristiano ina ia mafai ona ilo le ko inga cristiano le tato le ko inga le ko inga Yesu ngai ke lo penga fai aku ia e kam fai e lo Yesu lo nei tu fa utaya o le ngai ya le fai atu tu langa fo impe ona o tom fai uia e sa ili wa o me tu pupe e tom fai folele e te tala noa mai lunga ile surface ia o le fifina wa ile me maua ia po le me foia le e fina watu o sa ia e famele spiko ia le yo mako sa fa pela ke le fayonga va ai engo se foi inga ia makua i lo le le atoa wa femeska ka ia o Yesu e meu o Yesu e palang ina ke lo aka ia va ya kwengangu mai Yesu i lungo aka but ele ngangu Yesu ele ise kulanga fa pena mera si piko Yesu e mafai e onga kako lo ko wa fi kawi le Yesu mo kako mafafa fi kawi le Yesu mo kako culture fa Samoa fi kawi le Yesu mo culture fa palang fi kawi no can't be matched into a way of how we put Jesus that he is the savior, he is our Lord. Ai ile kulanga ia penga ia mfayonga malamlama uma ile menga na soifua Yesu tutono o Israel. Ya on mana ia la ia leo o lautala no ya o mai o neten o seki ya ka kuska ko pesi may pese lea on Christ the solid rock talo fatu tato wainga Shane tofa anga lei anga alofa ba tai lava mafuta mai Chara toa e mosi si lupe fuyava pa tai tele lava yeah, Jericho Williams tailo taimi tato umai e mafuta mai yeah, mise foi wompa anga tato apokalami yeah, lau sungane le fatonu yeah, tato foi wala bale tala noa tal faceta se fatanien Amen. Te lole o vaya solea tam faye e fava no mel time se tasi o wo em faye na mata tano atu
e winga ile mafuanga na mafuaiona matololotu e isi tama Mauritius le e lotu ya pen fa atol matonga winga e mixi e tangata ele ni Samoa uma tama la lewa fa una tofi fa fiau ia ole tangata foi na uma wa mai tono la unga winga pen fa atu ole taua ia meno talai taua ia meno lo fasoa wa e to fo met a o na faali le nga pa ia manga lui na luela nga pa ia loto tangata la e to ia mai la nga pa ia o tangata ia on mafaila na e tala noa ma e tau yai ia ma ave si tu spaia so ve asula lea tonu e maua mai lava no stama lea o lewa fai ma u worship leader lewa ia taitai ma to worship so ole tala nia ia stama o foi lá na tala noa mai stama i tu spaia e ese foi lá na ia tu fa mai amen ia masalo la le asa fo la ma wa se tato se swinga tato pokalame ia mai ia isi fefeaule Mauritius ia manuia lava ia lenei afiafi mo le atu alofaanga i lausuga le fatonu Pastor Mikaele ia me se foi fatua ia Sara ia mo le tato pokalame ia papena foi ona faftai atu nisi o fai fiawo lo fai ala tau pokalame ia ilunga le nei TV whamanuia lava le atua ia ai mo nei taimi ia tātou foi o lewa tātou o mai le si ui ia o tātou pokalame ia anga le leile atua whapena ona manuia ia malolonga le nei afiafi amen hallelujah. Valleys, I walked through some darkness, waded through rivers of grief. Oh, the enemy told me that I was forsaken, no one was fighting for me. I didn't make it this far on my own. But often my strength is all gone. The hands of the Savior keep holding me up. His promise, a help with my soul. If God is for me, who can stand against me? No weapon shall prosper when God's on my side. If it's just me and Jesus, I can't be defeated. My God is with me. I got the victory every time. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father. Ia lava le tua. Pero fai atu e inisi la tu ia na request mai I talu. Ia e ia mato eila u intercessor sa crook
fontatalo ia tau mai peise mana onga e fiatalo toi mu oe ia fa penao no fa o te tono mato maftanga te talo ia private message mai lo page no Facebook fa moana Montevideo add mai au ia then I'll add you and fa long so time ia fa lo o le ngai te talo ia fa fona te talo mai moa amen via lava le tua alofa te le atu mo e whaftai lava ngan lei whamanuia le tua le ainga ia ai whasefuia mo ne fiafi